कल्पेश्वर महादेव नाम ओम नमः उद्गम शिवाय। घाटी कल्पेश्वर महादेव दिव्य भूमि महादेव की भूमि उत्तराखंड अवस्थित ऊर्गम घाटी में स्थित है। पंच केदार मध्ये एक केदार हुनुहुन्छ जी। कल्पेश्वर महादेव महादेवको जटाको पूजा अर्चना हुन्छ। जहाँ महादेवको जटाको पूजा हुन्छ गर्भगृहको अलौकिक प्राकृतिक जो दृश्य देख्दाखेरि हाम्रो देव संस्कृति, हाम्रो सनातन संस्कृति, हाम्रो परम्परा अत्यन्त जीवन्त परिष्कृत देखिने गर्दछ।